Ward ya Abo West ni imwe ya ward cha Central Imenti na ira izikene mono na urimi bwa majani. Ward yeje kagitene gaka irungamiri ni Patrick Muthuri ure ugochwa gukaragite giki kiawe ari muriri kiumbe ari akethirwa agikindana na Arombi bange NKURUKI 10 bara bonanite weru wa kumutunya giti giki nthiurukanite na ward yeje ndaraniria na kinyanda karande na bamwe ba Arombi giti giki kuthuja kiroto kiao na NKURUKI kuthikira uge na kinyamateta ja kariba ward yeje giki ni gicunchi kia mbere kia riboti yeje ya mwanya. Ward ya Abo West iri ndene ya gicigo bunge kia Central Imenti iri na ringi kura 76,895. Ward yeje iri izikene mono na kithirone githongo na katheri iri na ringi kura 24,723. NIKUCIRITIE aroiri bagite kia MCA NKURUKI 10 baria ni amwe na Muthomi Mburugo, Faris Gikundi ure wizikene mono ta moyo, Nicholas Motweri na kinya Irene Makena na baria twaranirite na bone Mbitagwa Patrick Muthuri, MCA wa Abo West. Marito yako mbitagwa Kennedy Muriuki, bijikene ja mkombozi. Mbitagwa Daniel Kiogora. Jennifer Naitore Kituma. Dennis Kituma. Antore Nkanya. Mbitagwa James Kinoti Mwirigi. Yendere alije wa monone yupa kuiwa kaguoro. Mbitagwa Usirio Kaimenyi Kinoti kuma ward ya Abo West na mugwanja baba NKURUKI ni bataririte gitumi kiria bakwenda gitigi kia MCA ndene ya Abo West. Gitumi nchwa kura mwaka jugu turi na mpambite osafu gipindi kingi kia miaka 5 ikweje ikwithirwa kwi ngugi inyingi iria ndaritite na iria tuitaniritie na kariba Abo West na iria nyingi ciacio ciakuamire iciatejanirwe na ntura yetu irachoka nyuma mono na antu betu ndakaraniria abo miaka 5 ntikirite ora bakuga andaigua bakiuga benda otongeria bokiogora buchoka kairi. Inkwenda kuhakikisha ya kwamba muyuthi wonde ora uri ndene ya Abo nonto gipindi kia mbere twatarite muyuthi lakini twa frustrated na gitaraja iri twatara unge lakini utimendelea turomba kuona tukithirwa ndene ya uterero wa Abo tutegerete kuma sibitari ya Githongo tukacheka tugategera stadium ya Githongo twachoka tugategera itware na company kwachie lakini uteo yomba kwithirwa ikia complete twachoka tugategera system chetu cha michetho kiria ayuthi tukikete tukona batu turi ayuthi tutigiri twe nyuma oni ntiomba kuirate ntiomba kuganira percentage ngana tonto anto bongo ibo bantegete ibo baonete ulitiko ibo wakwa ibo boba kuga aranginyete lakini rira nkuthikira ndaigua anto bakiaria nkuwa bakiuga at least the 80%. So the 80% lakini onto the 80% inkwenda ya very clear ni na miaka 3 te miaka 5 wategera 2019 2020 thirikari yaugireta kurwa na corona so resources cionthe cierekererwe kurwa na corona so tembecha kana resources uga kwingugi tombere guita for those 2 years. Tegitarira ya corona indare mtombere kuretera Abo West mask, sanitizers na matangi ja kuthamanja na kienda tweberia antu batikeje gukua muno ni untu bo murimo jura jo corona. Na inda umira undamberia kugurira ekuru family imwe ndarungamire nabo na bya kuria na bya kunywa nataka ndari na uwezo bura bo bwingi muno ikwethura mbeca ii andeigirwe ndina kiao ndene kwa kiujuri ndauga tubeca turankuona nara ndendia mario gakoromone ndungamena kana ka Abo na ndiro ndeigirwe ndina mwito jojwa kwa MCA antu barambiro kaya kwa MCA na ito wamba gututethia NKURUKI gututethia ukoria Abo West nio antu bau bari mampoka bakari maikwachie bakari mampoka karate bakarithia nguku horticulture vegetable horticulture farming niyo inene imono no gatega area utugwita Abo West ija yerera miri yonde na mantu ja vegetables lakini wataka barabara ciao
twinyuma muno mantu ni barabara ni nthuki muno na antu baba ni mwe bari mainto bibi bitumba jarira ngai ya ura bikethirwa mpoka ikethirwa kana mpoka ni kwa chibi kethirwa mundene no na into bibi bitumba kwendwa no ntu muguri mubiachara ora umite mawa kana uma Nairobi yeta kura mpoka ari ja kauga uwe nka no ka kondictate roro a kurira mpoka no ntu na kuona ati na access yambi ya mpoka ichi yaku ikweja kuthirwa promises iria ndaba nenkerete 2017 na maono jara ndaberete iji chongo gira mpenda tuthithia monka na ndi nkuona iria nyingi ni iria chitumbite okinyanira mbere anto ba Abothukuchi West ndecho agite giki kenda twikira Abothukuchi West shape ingi njeru twikira Abothukuchi West inya ya kuona barabara chietu chikarite bwega nontu ibuije kinya thaa iji njira chietu iria nyingi ni iria itiukurukirika na iria chiukurukirika chithithitwe ni mtungi mwanya mono na mwene njira. So mine I will start with our word tugeria gukiria performance ya rito beto nontu the performance is down mono. It is very wanting compared to other wards, compared to other constituencies. Abothukuchi West twikuraja. So nande I came in ndauga ntikira mantu jano nontu it has been a trend iteretere for quite some time. Na ndeiro riu ndauga ruterero education imanto na basari ntuko ya rojo tukethwa tugitegera ntangurutano mwanya tia mantu jara jethiritwo jakiringithia muno ward yeje ya Abothukuchi West. Twakinyira mutheto anteto chetu cheru themwe inchokerete wona cherunga matha 3:30 nkunenkere nteto iji na ingi nkuruki ugeta kuraja nontu mubango jwa nkatha chetu ijo chokerete nyuma ya kagita gati kuraja mbeta Maureen Kinya monenetwa Mathew Ntukanarua ni Cindy Karwitha.